ni tila ngun mai nanrau o mutu tu ngai tangi tahu untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir wana na Bula FM no sorry Bula FM na bantuan na sir natang ko William Manisa ko taro ko ni lang may pa o do talitang ko na maro ko na Bula FM nega ko Amelia o mo direkraki o do talita kana Bula FM na bantuan na sir Bula FM na bantuan na sir Isambul binaka se koengo na poleleka ni nonde tuku besiko na nonde lilu ni mate ni tu orenge mbani marama kina bebo nu era palengai mai tabeuni ena noa warita ko mbani marama ni saotoso kina tolu sa buna singa na ngauna okati palenga tumbu koso kasana tomani na non rabuke na wekanda era palengai ena ngatangi lamba o Winston betomani ke na lilu ni mate ni tu o Margaret Tumi na heko misna ni mate ni tu o Australia. Ena tanga tiku baka ko na tamban ni obisa me baka ni nda babada yani na moni madha ombalabu ni baka tangi ni singani mate ena tiku buta ni kuwa na kena enrabi na nonta be tauni kena nonta be tikutiko ia beira na basulawa era na lokatiko ena sela ena moni madha otodoko me adho ni rongodi na non rakisi ena singa tu city mayongo esana tiku buta na kena bangataki na mona libliba se na scanners ena runa rarani wanga buka ena nonda banua kana tegubu taki na moni madha ongo gona bebande itaki maina tambana i Fiji Revenue Customs Authority mena banga taki mendikeba na beya ya kede era duruma mai na nonda banua na mona libli bongo ena solia na madhala ni beka indikebi ena ngauna nga indikebi otikina mebaka na wenga ni beba matini taki ke na beka tale so kinangito ertu bai dore ndua na bako ko yango na dorbo levena na timi ni Vodafone Fiji Sevens maina Uprising Beach Resort in Pacific Harbour ni kuwa rautiko telengai na bako ko yango ngo o isake katunimbau ke vate morabo bo karosa andau makatiko mai na maboa ni ban rau ena sot saoti rosa tu rau me rau nangito ena sot mai Hong Kong ena bula mai ngo rau levena telengai na bako ko yango ni kuwa o William Mata ke apisa indomolilai karawa dalata nangito saoti ena buguni maboa o biti etumbu bata ke Canada Korea ke Welesi ena sot ni Hong Kong Sevens rauni na saraban sot ongo ena FBC TV ka rawa telangani rodi ena kamburaki ni bengito ni nonda mata timi ena Radio Fiji 1 ke na Bula FM mai da bekir na baleleka ni nonda tuku me nonda bata na kalungata ni madha mbalabu Nakalalewa ibiti, buwana makadetabua, au maramani tau malam-malam nandunga, apa kau cari tahu yang kau, atau talita kena warung hari Radio Fiji 1. Kita mai serua, kita warung na Radio Fiji 1. Anda mai bikin apa yang Nimbula na dangoloa taratu au maramani telebu au bakitiko ngai nda lebu housing ando baronga na Radio Fiji 1 ando moibiti na bonga ni beyani na Radio Fiji 1 ando moibiti na bonga ni beyani